I was a more aquaba, Fambra Attention TV, so social media trends and anywhere so more. Attention TV, so my account the watch here. Now subscribe, share, comment, and also like and mommy. Say, go to our Facebook as well. Attention Tvgh, just put like and also share. Nefa and mommy. And Chay be Anna prophetia, and it's the never trouble until which we much less say. And Chay be a Tracy Boakye, ever turn on more else. But as my part, and so I don't know him as my mere glad as so and check. And so it was Tia, so your son will be around. And so, and then the son can prophet and I say, oh, them was say, passion sacra. I will see if it's an assassin for no. And you know about national radio, national television, so I can't wait to go to fame. And as well, the church members, and I was what was there were trending. And as in the media, some more, no, I didn't know one call in Korea personally, and for her some nature, and she was on national television. So, coming home, now you could get a buff from Pato and back say about, and then Prophet Adam say a better. I would say I try yeah, and then many prophets Adam say, and as answer Edisha, and no, but you come more, Edia for prophecy, one, Ediba, yeah, watch the much less enter. Tracy Boakye but on another more I won't see and do now. I am glad that I don't know as evangelism of parts and so there, or Betsy Essia won't think of this more and so. Yeah, Bissano. Say, I saw for the Yana in the Hunda Yawa tie a say, and a better Shatawali, and just as I'm a Febable, saying that you say, of my date, classy, or Bill Shatawali, so once now, Emma Sophia and Cassa and Bopa, and be couldn't know. Or no Cassa criticism, naturally say, or who says softly, a poor Bob and a warrior. I no class with the Nukopi court. Now, I never saw so far than say, a young son is simply, and they are far and you're so free, and say, warrior. America was say the nations are never too late there. Now, plastic foundation. Oh no, any foundation on the way to us all the village and come up with us here. But I really couldn't afford and it's in the number. And it's 0548302985. Yeah, got any prophet Adam say a question. Of my papa. Yeah, I'm a you say, yeah, yes, I don't be able to call. I am not as of dear any commission. I buy Anna. More quiet, yo, Mebra, Madam was say, and then so many ways here. And I don't want to swap or more and so Yamisu Oishraw. And the founder, education and sa. Or D4 question, aka nature man, Yami Oishan baby via or Mebra. I do maybe a cosono, I am one day a software, ye dear whom I am a crown a hammy. Mamma Magrada. A nature but Boakye or more issue, or devote woman say. Oh, send in a woman. It's not maybe say, as OD4, only more rules and regulations. Maybe I can't somewhere see a semso, and provoke no more. Also, your prophet. Number one, you miss us a wabon pie, a was Adiana air cosono. Number two, wafre mame agrada. Mama part, wafreno. Tracy Boakye no, and Yabiano, sir, prophet, also a say. Prophet, seer one. Prophet, seer one. Seer one. Wabon pie, afresa, or banner, Tracy Boakye no, wafreno. And not an assay. I knew maybe on no more. They be a mecase when no ma a binum di a div watem. Won't they amateur no? Well, fine. Then, as I say, we are also a prophet. You as all born pie trip, no catch them. Yamisa Radid, the other than the archery, a radi free ho. Nama me quaya made to me any pay a casa. Namana the near ban also. What is a woman Gina? Social media kakrako and castle bab no way. But I mention no. Some performing unim takwa wo mufifi say baako na de bae. Na baako nya abotreste e bia nipa na frɛ no. Aka kire ne say Tracy Boakye bia de awoye mempe jai. Ana say mama part de awoye mempe jai. What you say? Some perform unim de ode bae na de ofura ase.
ase se onya abotre na wotena se se nyame na afra mpa nyame be kire okwan se ko fine owo na mbeku o wo so oye prophet a wo so ye sie den na se oye fa ho bible say krowa ni su ade hunu no ma na ye den ebo ape na krowa odifo wo mu bia no kro ne ye den etumpon ewo kro no mu wo ye sie a wo hunu se owu oba. What are you going to do? Eso bompa ye etwem na ofre nipa no odine one on one onim ni no ma frɛ no wo pa gina TV so kasa kyerɛ ne sɛ anasa de ma bete he ameke nipa no obabi kro obete obon sɛ no asɛm ya odifo yi ken o kanya nsɛsɛm. What you say yen adifo ye no mu bi ene ye ma social media fo bi mu didi atem. What you say hwɛ owusu bempa hwɛ adifo prophet owusu bempa. What you say bebre ena oka say akwa we bewu liman ebe wo hu say ensoroma ne buta oda so ti ase oba it's not what you say question answer ni bisa o no liman say as odifo no mu wo rules and regulations me be case asem so what you say me be case asem so nenti a me so me bu afu a me pese ma de o se fe sia eti ase ne se wanka say yie wanka say yie ono ana ni trimu ono ana dwimu o kan bible o say me mfrɛ o wo bo wa adwene mu se ne nipa bete wo monka no mo hu sa ampa o ya ampa o yesia ana me so mi tro kyara ne de ama ne se ensida me so mi tro kyara ne de ama se sia se ono so de o ka no enye adwuma what I say because fine obewu a owu wo de boni mu ana yesu si wa mama atrenefo oba ma hwanfo aboneyefo fine mama pato e de boyeni what I say yemfa nso e de boyeni ene wo so oba be ntu oba ma na wu Tracy Boakye wo se oye de boyeni oba ma na wu yesu si yenko wiase afa na ina according to Matthew chapter 28 verse number 18 to 19 onse yenko wiase afa na ina yen spread na asem no na ni obagie du no fa ne se mama pat oye wiase ni onkwa asole na obi ni nanya ewo social media ho wo so yesi a den na sese oye a nyame so de command am on say yen momoden ase yen twe akra nti wo akra ne se wo ba be destroy nyame ma obewu wudi hu to no sese wanya den onwu no akra ne nyira wanka say yi what am I saying wanka say yi number 2 se nyame suma say kaka bibi se kra omo nimdie de batawo abra David a oyo ohene kese ote akunwa so a okore ni mu den no a nyame suma Samuel se onkoyi David aten no okoye no kaka je so oba bewu anase wakakofo obire weku obire ode fanyansa kasa obunu be na owie ya no David hu se no asam no a odifo eka no ayampa sa yampa obegina we obekan yi mama pato betuma kekan kwasa excuse me to say obetuma kan fon de akere wo obetuma du atel so onya sofo obetuma ka sa opo ye hwehwe ni mu obetuma ka sa wo ye fake what I say but se unya abotre na ohwehwe ni hu no anase se bia meti a menene ka sei e bia mama pato obehumi so dia na mi chia o me ka wa asama ma what wonya bi nso afa bi tum mame what I make no Tracy Boakye nso sa me ka bi di amamo aye munua be ma ba ko pe odifo adanse me ka bi di amamo what I say frɛ no na ne ntrase bebre social media bi na meti ameka sei bebia makwa ko duru no anase bebia di ameka sei duru no me kura me nko hoda nso me kasa no be me hu se no nipa no o kanya nsasem o ka asem a ede mpuntu ede akomatoye mbeden ebeba fine o kan na o se dabe no bewu nyame afa date ama no yemfa ho asem ne nto nchen bi Jeremiah chapter number 5 verse number 20 efa me hwa ade wo ho okay Jeremiah chapter 5 verse 20 monka we ye kofie na moma wonte Juda se yemma wo monte ase e wo Juda se muntie weye o oman kwasiafo a woni tiri oman de nkwasiafo a
yen nitri yen adifo yen mu binumu yen kwasiafo yen nitri wo ani ye wani ye hunu hwe ye waso enso ye ntehe munsuro me erade yen suro ono nyankopon ono na se oka aye final anase mo akoma entu manim me a mede ewia metopo ano me a mede ewia mede to epo ehia no da hia entumi da ehia entumi nyeden entra na se empo asoche bo a na se epo asoche mpo ebo a entumi sa ehie no na se ehuru se den na se ehuru koso sen kra entumi ntina to aso yi na oman yi wo etuatie ne asoden akoma oman no wayefa ene asoden akoma yankoi wote etua yeti etua na yeko na wonka nyame nka hwe tio nyame nka hwe se ko enso yeti etua na yakwa akotena social media na yaka se ni pay oba begu abra nyame nka ye what you say to aso yi na waka won wakoma mu ya omo ka omo akoma mu se Tracy Boakye eba bewu erade ye nyankopon ti asem no omo ka omo akoma mu se Tracy Boakye eba bewu agrada eba bebodam abra nyame nkaye what you say to aso yi na ono ana oma esuo to woni mire ono na oma esuo eto woni bremo esuso ne bropo so nyabotre fesia ono na oma nsuo to ewo ni bremu se Tracy Boakye bewu agrada bebodam wo nyame obeyi a kire wo obetime ya kire obeyi dabe no obeyi a kire wo o se true pai o dabi se si o sa hwan no me catch your brain wa mo mpaye ena se wo yo difu ankasa ena difu bia no edima oman no owuo bi ba nyame de ugino se sei na eba nyame ma Samuel wanko yi David aten wanko kan danimo wa me ni ama no so sa kirai afa bubu na koma sa na esen kasia oye no what you say 2 Timothy 4:2 say there is a time for everything what you say ye wo bira o say ye bremu ye ntufo ye nkyerɛkyerɛ abogikyire mu ene ntiaseɛ mu 2 Timothy 4:2 what you say bie na hwɛ what you say ye ntu ye boase ye difo ye manipa no ye ntu ye boase ye nkyerɛkyerɛ ye nka nanimu oh asemesi ntako amuko aye de bia me kase aposentwi kan asɛm a omfa nwan o 2 Timothy 4:2 wawie yankoi what you say aposentwi nature ma oka asɛm na oka asɛm ne pepe fine oba be wundu omunya den omumra ne nkyɛn ana so onya den na oka fa ato biem nyame se oba be wu na onya den what did I make no to asoma me na me hwade o 2 Timothy 4:2 o se pemuka asɛm no jinemu ebra eye ne de jinemu ewo bra eye ne de ebra ne de ne se wako nipa no wonchen me yewu na what obi anim no waka kire nse maame de wo yi emfata wo so ye mama party wo so ye sofu maame sa we enye firi ho na asomdwe nya dan emra what you say ebra asem no ni o wako ka kire maame ne ye badwema na so badwema ye maame a ono so nim se nyame afre no ampa obetena se adwen hu din se ampa asem a si ye beka ya ampa se metu bibia agu mama pa me hu ni da o but oye woman bi a se wo ka asem wo begina social media na wo keka nsem a o reply na se wonya abotre wo ne netena se oye obi a oye smart the more be wa no aka asem biara owo understanding you understand no besi on why de akasa isi obegina unim dia ono so wa pride ama no unim someone ono so mama part so wa pride ama no what you say enti so your difu a dem pese multi ase ne se nyame nsuma se nipa wonku nyame nsuma na o ma nipa ne ni aba na so ma na firi ne kwan mone ho what you say ebre esem ane de wen yi atan kanenim tufo wakaso on kanenim wa public on kanenim wa public onyi atan wa public ebia memfa ne se wa otie why bone bi ene ye private
no me begina bonte na me spread no Bible say ebre semu mabe tu fie o ye sere o ye ni age o me hu ache ye di nkomo wie no afei na me beka de waye e de akere wo what you say David Samuel call pepe wan go say David me pa cho nyame se meka ncho so waku obi re o enti no ba beku o what you say ode ye na bebu obi odwan baako e na obi nso odwan be ye 1000 de over 1000 nya hoho uje wanku ni nwan ni bi na mum ohie ni a ni dwan baako pe no osikeni ni soan se yen konkoku baako no dwan ohene saa nipa wei ye de ne ba wani mu a saa nipa den na ofata wati ase o ma bebu na se nyame frɛ wa ɔma wa dwen ɔmo adwen mu dɔ wati ase unko ahead na wako akoka ave David no ati wose saa nipa no ofata so wuo ofata se ye kunu se ye twanasu ose na wo ye hio ose ane na wo ye hio ose ane ene na asɛm America no eye wo o ohona nipa ho se saa asɛm wi sanka Samuel ko gina social media no kan anka ade nkyene kura ka David be finish ne tentem because we gune ni wase obebodam oba bewu sanka esini court kura saa sie na se esini court your time ni yas o se your time ni yas enti me saa de si aka no o mena me pacho no wasem yo no ma onfa no nka onfa nkyere saa nkrofo no o meka ni yi na de okan me so me yo difo de okan wan kan na nyame so so a onkose koni fie ya bebu na nyame ede suma what am eka no enti omomoden se obasan ba biem na oyamia me nua difo what ya say oyamia me nua difo ina ya ka nyame adwene na ye de kire nyame ma enti ono so ontena se no hu se asem no bekan no enya nyame na mumu asem no ho ahi de esiye no de watete bi no oba beka na nyame nka hwe wada me kire no meda ase ana maami Tracy Boakye nso nyaabotre de esiye bia no muntwa bibia so na etuo nkotwere dia etwere se munya abotre mama part o kan se mehwe ne preaching bi o se so okoto se nkrofo mienu bi eko a baako na de bae ana baako so asum what ya say me gina na asem so maka che ne se Tracy Boakye na de abade a ana ono so asum dia onja bibia na dia nyame ede ne kono na onhwe nanim na nyame mfa ne nduru bebi asese oduru mo ma ne hwe nachi onhwe nanim ohwe nachi obeye loto yire no obehwe ase na Tracy Boakye wonu se nipa na one ne ham no oye pani chen what ya say oye pani even se nyoma bi na enkoyi a magina no ne ntwe untu no ma me nko o ma me atia aye o se kura ko ma me anim o ne nkasa binim se abotre be den ebeba mechia obi bibia ana yensuso adifo enso mesre sa asem bi ba social media yemmo ho payansa yetumi tu ho anamaw bia ye de ne kura na ye ba be ka no ebe ma nipa na ni aba no ho so te mesre mechia obi bibia amen yeah that said odwa junche ebe som ye ene ewi ebusia for prophet dance and no extreme come efa prophecy one that's more the to dra our social media national radio so yes so ya bobo ewo ahanu we say ebusia for attention TV esina make out say e no wa share on subscribe and follow like comment and also sanso share efa account medium and akosia attention TV be inspired you more. That's it, Macau.